Denge gel, denge Kurdistan'ı. Şıravendar uçayan Radyo Denge gelden başkodarın hece yürü hevde hiçile 2025 iğneli Brüksel'e saat 12 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçağına var oje peşkeş pikinle peşi çenserin uçağı. Malbattan jubu çuyunali İmrali'ye serledan kirin. Heyta dem partiya İmrali'ye da huyanidan. Arteşa Türk erişi bine saziye avedike kasede dagir keranda. KJK'di ve herkes didici erişan brehi serhildane rabe serpiyan. Dermandar Sent Kome Serdana Rojava'yı Kurdistan ekir. Neteveynik bu yedi ve demil des bir yara darvekine ya serpakşan azizi veri rakirin. Dubareden başkodarın hecem dest biber Firihan uçayan xwedikin malbatan ji buçuyna İmraliye serledan kirin birayê berapo Mehmet Öcalan û Wasiyê Mazlum Dinç bi daxwaza hevdîtinê serli ser dozgerê Komareya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyêdan de heman demede xuşka Ömer Hayri Konar, Emine Konar, birayê Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım û xuşka Veysi Aktaş Melih Çetin jî bi heman daxwazê serli ser dozgerî û Müdüriyeta Girtika hêdan mafê hevdîtina bu malbatan re bi hincetên cezayên dîsîplinê astên kirin. Tekildarî cezayên disipline bi malbata re nayê parvekirin. Heyeta dem partiya İmraliye tekildarê hevdîtinê li Meclisa Tirkiye û derveyî wê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê hevdîtina 28 kanûnê ya birêber aporê pêk hatî hevdîtinê li Meclisa Tirkiye û li zindanê çêbûyê hatiye bibîrxistin. Heyet diyar kir ku şevra tekildarê diyalog û aştiyê dem partî bi tevayî PKT'yên xwe û rêxistinên civakî re didomîne. Di daxuyaniyê nivîskî de خوشبینیا پیشوازی پارتیان سیاسیات دست شانکرین و هات گوتن. روژه و سرکه سردان مر آگهاندنا انجامن هفدیتنا برز عبدالله öcalan rebu. Be ve gire dayı nırxandına revşanuya bişevre bu. Evden ustandın tevahiyle ser çareseriye pırskireka kurt. Jubu ditina çareserek ya mayinde ya pevajoye şer pek hatın. Şayet adem partiya İmrali dest şankir kude hevditina deyeceği çareseriye veke bin Bane Meclisa Türkiye hatiye dest şankirim daxuyani wuha devam dike. Hama beje tevayî hevdîtin jidil û xweş bûn. Lîderên partiyan û heyetên wan di çarçove rêgezî de piştgiriya xwe ji bo pêvajoya aştiyê ragihandin. Wekî din fikar û pêşniyarên xwe anên ziman. Wekî heyet li gorî çavdêriya mekirî tevayî partiyên siyasî xwedî wê daxwazene ku pêvajoya şer a ji bo pirsa Kurd bê bidawîkirin. Wekî din bi vê yekê vegirê dayî bi pêvajoya aştiyê re pêwîstiya ferh buna qada siyaseta demokratik û demokratik bûyînê hatiye dest şankirin. Heyeta dem partiya İmralî diyar kir ku siyasetvanên zindanan jî gotine ew ê bi awayekê pozitiv berpirsiyariya dikeve ser milê xwe bicihmînin. Di daxuyanê de zimanê di çepemeniyê şerê taybetê tê bikaranîn hat rexnekirin û hat gotin. Ev ziman tê bikaranîn bê agahiyeke rast encamê xwe zêdetir sorkirine şere. Heyetê herî dawî ragihand ku ew ê di demeke kin de bi çavdêriyên xwe serdana rêbera bikin û ha got. Divê piştgiriya ji bo van hewldanên me bidome. Arteşa Türk erişi bine saziye avê dike Arteşa Devleta Tirka dagir kerdivan kêliyan de stasyona avê ve xwarinê ya li gundê Elfatisa û gundê Mişerfê yek dikeve rojata Eyn İsa'yê bi obusan topparan dike. Navenda ragihandine qasede bi daxuyaneke encama çalakên li dijî dagirkeran weşant daxuyanê qasedê de ev agahî hatin parvekirin li hemberî êrişên Devleta Tirka dagirker û komên wê yên çete hêzên me gelek çalakî kirin. Li gundên Bab Elfereç û Ebuliyên bajarokê Zirganê baregihên çeteyan li hedefa şervanan de bû.
Li encama çalakiyan de gelek kuştuğu birindarın çeteyan çêbûn li hejmar neha tespît kirin ji bo rakirina kuştuğu birindaran sê ambulans derbasî baregeha Bab el Fereç bûn. Li eniya derhafîrê jî çeteyan êrişî gundê îmanê kirin. Şervanan ku bersiva êrişan da gelek çete hatin kuştin ji alî yekîniyên şehîd Harûn ve jî erebeyeke leşkeriya çeteyan hate rûxandin li eniya bendava tişinê jî Dewleta Tirkiye dagirker û komên wê yên çete êrişî girê Sîriya têlê kir. Şervanan bersiveke tund da çeteyan yekîniyên şehîd Harûn jî komîneke çeteyan ki kombûneke çeteyan kir hedef dişer û çalakiyan da bi dihan çete hatin kuştin û birîndar kirin. Yên mayî jî neçarman birevin piştî çete reviyan Dewleta Tirkiye dagirker bi balafirên şer yên bê mirov êrişî herêmê kirin. Di êrişan de tu zirar negîştin hêzên me şervanan Qesedê şevedin li gundê Sêkawiyeyê başûrê Minbîçê jî li depoya Cevilxaneya çeteyan da di encamê de depo hat rûxandin û gelek çete hatin kuştin. KJK gotu ve herkes ditici êrişan birehî serhildanê rabe Serpiyan daxuyane Koordinasyona Komelejînê Kurdistanê KJK wihaye. Dewleta Tirk li Bakur û Şatê Sûriyê û Rojava Komku jî pêktîne li ber çavê hemû cîhanê gelemeyê sivîl jin ciwan û şervanên ku ji bo xaka xwe şer dikin bi balafirên şer balafirên bê mirov û çekên giran hedef digirin û qetil dikin. Bi dijminatê êrişî axa ku gelê Kurd, Arab, Asûrî, Tirkmen û Ermên bi hev re dijîn dike bi eşkere û bê dudulî sûcên şer dike bi taybetî tişrên Qaraqozaq, Girêspî, Tiltemir û Kobanê vê yekê dike. Di demên dawî de karwan û ambulansên gelê Bakur û Şatê Sûriyê ku ji bo parastina ava ax û enerjiya xwe li ber xwe didin û gelê sivîl ên tişrê li ber xwe didin dike hedef. Di heman dihan mirovên me hatine qetil kirin. Duh û îro gelê me li ber çavê hemû raya gîştî bi awayeke pir hovane û bê parve hedef tên girtin û qetil kirin. Em şehîdên xwe bi minnetdarî û rêzdarî bibîrtînin û ji birîndaran re şifayê dixwazin. Dema axaftin, revakirin an bangawaziyên derbas bûye. Dema berxwedan û çalakiyên di asta herî jor de ye. Êdî dem hatiye ku hemû gelê me bi taybet jin bi rehê 6-8 cotmehê bi tevehû û bê tereddût li ber xwe bidin. Li Bakur başûr Rojava û derveyî welat bi rehê serhildanê rabin Serpiyan. Dewleta Faşîst a Tirk dijminatiya Kurdan dike û li dijî hemû destkeftî û nirxên gelê ku şerekî vekirî îlan kiriye. Em bank li hemû gelê xwe yê Bakur û Şatê Sûriyê dikin ku bi herîkin tişrîne û gelê xwe yê li Bakur jî bank dikin ku her cih û war bi taybet sînorên vegehurin qadên berxwedanê. Îro roja xwe di derketina Rojava û destkeftiyên Bakur û Şatê Sûriyeyê. Roja berxwedana jin û ciwan e dibe ku sibe dereng pe. Em bank li raya giştî û dostên hastiyar dikin ku beşdarî vê berxwedanê bibin. Ji bajarê Qamişlo Tirbespiye û Amûdê yên kantona Cizrê bi sedan kes ber bi bendava tişinê ve birê ketin. Ji heştê çileyê ve ev karwanê pêncanê ku diçe bendava tişre û nöbetê lê digirin. Tevî êrişê Dewleta Tirkiye dagirker ên li ser bendavê gel bi biryardarî nöbetê didomîne. Di encamê êrişên li ser bendavê yên li dijî gel de 8 şênî şehîd bûne û 55 jî birîndar bûne. أسدي برخدان جيانا سادات شيرينة بريما سادات شيرينة يا قصدا خوكن يا بجا خوكن يا بقا خوكن باراسنا أخو آبا خوكن عردي خوكن أمناهل نقول شمني داقر كروري بخفي عردا مدى تجارة أمناهل مدى يقا ما بي ما ختيارة ما بي جواني ما بي أمناهل بخفي عردا مدى أمي خكرة مرطالي زندي وأمي السادات شريني بن تجارة أم جدو في خطينا بقر بخطي مهنك يا شروك أكو يا ديا شهيدان تجارة أم جدو في خطينا بقر بيجي بالخدانا قصدي بيجي بالخدانا قصدي بيجي بالخدانا قصدي. Değişen netice nöbetdarên li bendava tişrê de 8 şehîd 55 kes jî birîndar bûn. Dewleta Tirk a dagirker de hefteyekê de du kom ku jî li dijî gelê Bakur û Şatê Sûriyê kir. Di encamê de 8 sivîl şehîd bûn. Rêxistinê navnetê wê yên tekildarê mafê mirovan li hemberî van êrişan pêdengin. Dewleta Tirk a dagirker ji heştê kanûna 2024 ve êrişên xwe li ser herêma Bakur û Şatê Sûriyê bi taybetî li bendava tişrê zêde kiriye. Heştê çileyê şêniyên Bakur û Şatê Sûriyê ji bo parastina bendava
بندوا تشنه و با آرمانجا نشاندانا دجبریا خویا لوان ایریشا جگلک باجاران بر بهرمه و درکت بون ره دما کاروان وسیتن گل نزی بنداوی بو دولت ترکا داگیر کرد سر ریا سیرین بندوا تشنه به بالا فرین به مرو و بچک کاروان بمب باران کرد در انجام بمب باران ده سی سیویل شهید بونو 15 جبیرین دار بون 15 چلیجی دولت ترکا داگیر کرد لسر ریا سیرین بندوا تشنه کاروان گل بمب باران کرد در انجام ده شینیک شهید بو 14 جبیرین دار بود ده همان روزه ده کو کاروان گل اکانتونا فرات دیچو بندا و دولت ترکا داگیر کرد لیجی کومبونا گلدا لورجی سی سیویل شهید بون 19 جبیرین دار بون 16 چلی بالا فرنشرین دولت ترک نوبتدارن بندا و تشنه بمب باران کرن در انجام ده شینیک شهید بو 3 روزنامه وان 17 شینی جبیرین دار بون جنوبتارن بندوا تشنه فوزی حجی خالو روزناوان دلوان آسمین را آخوی و دیار کرد که وکه گل هرمه اولی کلک شهربان خونه و ری نادن داگیر کرن سرارا و برکدانیا و یا در باسپونا و داره بچه آویه والله زور و زحمتی بو ام حتی هاتن 3-4 درمان تهاره جلمده و تنگ و توب جی گلک هاتن اور رابو اول ما گلک شهیجی کتا و بریندار جی چه بون و ذات از بخواجی ناب بریندار جی بو ام دیسا جی بزور خواه ام هاتن جی بر وسط جی گلن نه شورشگرانه نه یپکه نه یپجه گل گشکیه و جبون شهیدن روی هر روزه وقت شهید تین جمع باجر ام سب خاطری و شهیدان گرانی و شهیدان ام هاتن صد خواب بپارزن ام هاتن پشت یپجه نوله که بگو وقاسا خون خود ددنه ام روی 6-7 شهیدان 10 شهیدان راد کنه ام سب خاطری وانجی بزور خواجی هاتن اگر که ام گیشکی جی بمرن ام صد خواب برانادن صد باو کالمه بردان تنه والا ام دغاز بگوز ام دغاز سر پیمه پیاوه چی خال جمعه تشتگی خال جمعه تنه نام که ظلم زور ماله بیبن ما بگو تا ظلم زور ماله اما ادناش بوی صده بوی کرم خواج بوی آب خواج بوی گل گیشکیه نج بوی متنه بوی عرب جیج بوی کرمان جیج بوی زیده جی بوی گیشکیه نه بوی کرداتنه یه جلی دیجی ایریشان بانک کرد و هلوستک زلال بین شاندان یکتیا راگاندنا جن تکیلدار ایریشن دولت آترکا داگیر کرد داخویانی اکدا داخویانی دو هات کوتن هم بر ایریشن دولت آتر جهشت چلی 2025 و همو گلن روجوال برخود دن گلک روجنامه‌وان آنجی بر خودان بندا و تشنه داکو ایریشن دولت آتر جرای گشتیا جهان ر راگهینن دولت آتر بر بازن در و مروی ایریشن خود دومینه با اوی که اشکره پیوان و زاگون ناون تیوبن پیدکه راست از آخ ولید هبون و نرخین جواکن با کروشات سوریه هدف دیگره دخوازه همو چافکانین درباره گل و بنسازی هرمه باوی که هوانه جهول راکه لهبر ایریشان برخودانک مزین جده مشانن جبو شوپاندنا و برخودانه روجنامه‌وان نازم داشتن و جیهان بیلگین هاتن شهید خستن در انجاموان ایریشان ده 3 روجنامه‌وان آنجی بیریندار بون و ولاتی یک شهید کد وکه یه رژه انوان ایریشان بتون شهر مزار دکن و دبیجن امل همبری وان ایریشان گاو پاش و ناویجن ام بانک لسازی و دزگن روجنامه‌وان کردستانی هرمی و ناو نتوی دکن کو بیدنگ نمینن و لهمبری دولت ترک و چتین و خودی هلوستک خورد بن شینی جتاخن شیخ مقصود و اشرف یه دیار کرن کو برخودان آل بندا و تشرنه دببه دسپیکا بداوی بونا داگیر کریا ترک آل هرمه جهله به پشکریا جبو برخودیرن لتشرن و قراقوزاغی ام کرد بیک بن کرد چه کرد به چه عرب به ام جی برود بن دلتی قبادن و هم بر به ارشی بسکن هم بر به دشمنی که هر رود خوده متنوی بکه و خاصنا ما و ریبر آب و سبته دا انه اخوة شعوب ام جی بیک بنیانین ام و هرش نتیر که سر شمال شرق سوریا ام نعلاتش هالمزاد کن و اید دی هف هرشنا نسر بس ملتی کرد سر سوریا تواهیه سر ملتی ارمنه سر مسیحی و سر عرب و سر حمو مكوناته وعم هرشه نعلات ذكر بخو تعدي
نه ترکیه حتی روزی هرو تم هرش اکتری گنده سر کردای دخوازه ملتی کرد نهایی بکه همو مکونات دستی خو بیاکن ام بخو تادی ام هجوم کسی نکن ام حمایتی خود کن و ملتی کرد عرب لوی داره ام درد که حمایتی خود کن وقتی هرش کو سرما طبعا ام جی بر خو دفاع کن ام جی روبن و همو مکونات ام دخوازه روبن دستی خو بیاکن و ام آزادی جبر او پورا دخوازه فرمانداری سنت کومه سردان روجاوای کردستان که لگوری داخویانی میچل اریک به هیزن سوریه دموکراتیک قصدره جویای یک روجاوا هفدیتین نرخاندنا کامپین لهرمه او تکوشن دیجی دایشیه بو سنت کومه دیار کرکو جنرال میچل اریک چویا کامپا هولیجی داخویانی ده بحثا مترسیه لکامپا هولی هاتیه کرن او تگوچن اف کامپ مترسیه افراندنا نفشکرنو یا دایشی لخوادی گره جدر وی 40,000 کسین دوان هر دو کامپان ده گلک دایشی جی لگرتیگه هانتین گرتن جی پنجه ولاتین جدا زیده تیری نه هزار گرتیین دایشی لدوازده گرتیگه هندبن چاودریا قصده دنه نه دویده ملدست بریارا داربکینا یاسد پاکشان عزیزی وره رای کرن راپورتر تیبت اما فمروان آنه توینی یک بویل ایرانه می ساتو لسر روپلا خویا فرمی ایکسیده لدیجی بریارا بداروکینا پاکشان عزیزی پیامک بلاف کرد می ساتو د پیام در راگهاند کو جاری کدن فکارین خوین درباره پجراندنا جزی داروکینه یسر پخشان عزیز جالی دسلاتا ایرانی و تین زمان او دخوازه دمل دستل وشاندنا جزا دیکن هر و دستشان کر کو دوزا چالک واناجن آکورد پخشان عزیزی چوساندنا بربلاو آل سرجنان او چالک وانین کمنتوین ایران نشان داده. راپورتر تیبت اما فمروان آنتوین یک بویل ایران می ساتو گود پخشان عزیزی راستی اشکنجی هاتی او ده هجره یک کسته تیرا گرتن هر وادا رزاندره که عادل او ماف پاریزران لحاتی قدخه کرن هیجای گوتنه روژ 8 چلی پاریزره گرتیا سیاسی پخشان عزیزی امیر رئیسیان راگهاند کو دادگه ها بلند ایران جزای داروکرنه یک ول پخشان عزیزی هاتی بو برین اره کریه هر وادیار کرکو بلگه کو وان جبو پاراسنا پخشان عزیزی پیشکش کربون جالی دادگه و هاتیه رد کرن خوندوان روشات کردستان جزای داروکرنه بانک کرن کمیته سرانسر یا خوندوان روشات کردستان ریجی بریارا بجیه کرنا داروکرنا پاکشان ازیا رژیم ایرانی و داخویانی اکتا داخویانی ده واحد کتن رژیم ایرانی لگل هر پیدن کرن قتل کرن گرتن بنچاف کرن و داروکرنا نیارن خواه پیاما بدس هلاتیا خواه زلال دکه داروکرنا پاکشان عزیز جالی رژیم ایرانی و نشانه دژیایتی و دژمناتی جنیه هر وساحت کوتن کو دسلات رژیم ایرانی دناو گل کرد یه روشات کردستان و ایران ده شکستی خوریه و لبر لاوه لیوا ویران بونه ده جبروی که جه کریار رژیم ایرانی و باندورا ویل سر تکوشینامه ده ایرانی هین زیدتر بر به ویران بونه و ببه دوی چارچوه ده ام بانک لماف مروان ریخسن ناونه تیوی خوندکار ماموسته سندیکای جدا دکن کو حتی که همو گرتین سیاسی بین بردان تکوشینا خواه دیجی رژیم ایرانی بدومینه و بی یکیتی دیجی ایرانی تپکوشه تبگر آزادی جنین ازدی داروکرنا آزادی خواست او جنان جالی رژیم ایرانی و شرمزار کرد گوت ام پشکریا خو پاکشان عزیزی را دیگین و دبیجن ام فلسفه جنشیان آزادی سر بخن دولت دستهلاتدار برای فکری باوک سالاری بذهنیت دکوری ایریش خو سر جنه دوامت که یک کشوان دولت هک بشکلکی عسکران دجمناتی جنه دمشاندن او جی ایرانا هک 2024 ده احصائیه و درکت نحصد جن هاتا حکم اعدام سروان هات مشاندن و هاتنا اعدام کرن هر وهانها ابدهاجي جن الحبسه ايراني دانا یک کشوان روزنامه‌وان چالکوان بخشانه هکه حتی روزا افروجی ام همه جوی تشتی زانن اب نوکا شخصا که بتنه اکا حکم عدام سرهاتی مشاندن هدف وان جوی تشتی اوا
جنا بدنگ بگن مقابل به که موقف وان یک به تکوشینا وان یک به برخودان وان یک به و برخودانی وان ام اجدل و جان ام صلابت کن ام بجن ام بورنا حتی تالیجی ام تکوشینا خوب سک ناخو ام بورنا هجمارا روجناوان هاتنه بن چاوکرین بو 6 کس چارچوب اپراسیون قرکرنا سیاسته یجالی سردوزگری کماری استانبول و هاتیه مشاندن لوان استانبول و مرسین هجمارا روجناوان هاتنه بن چاوکرین سیده بو روجناوان ریحان حاجوğlu لوانه نجلا دمر رحیم کاروار و احمد güneşli استانبول vedat oruç ل نافچه تارسوسا مرسین هاتن بن چاوکرین ولات اkinci bihince taku ifade ve be vergirten İstanbul'e hate bin çavkirin. Komiteya parasına rojnavanan SPJ'ye bir rapor ke balkşan ser rojnavanen girdi. Komiteya parasına rojnamevanan CPJ'ye bir rapor ke balkşan ser rojnamevanen girdi. CPJ diyar dike ku li serenseri cîhanê di sala 2024 de zêdeyî 306 rojnamevanan hatine girtin. Serokê CPJ'ye Jody Ginsberg li ser mijarê van agahiyan parve dike. Di sala 2022 de 307 rojnamevan ji azadiya xwe bêpar hatine hiştin. Herî zêde li Çîn, İsrail, Rusya û Myanmarê rojnamevan hatine girtin. Li gorî saziyên cevakî jî niha li İsraîlê 43 rojnamevan ku bi temamî ji Filîstînê ne, li Myanmarê 35, li Belarusê 31 û li Rusya jî 30 rojnamevan girtîne. CPJ destnîşan dike ku ji ber sansûra li Çînê dibe ku ev hejmar zêde bin. Balkêşe CPJ têkildarê rojnamevanên li Tirkiyeyê girtîne hejmarek pir kêm destnîşan dike. Li gorî raporê tenê 11 rojnamevan di zindanên dewleta Tirk de hene û 4 ji wan bi cezayê muhabetê hatine darizandin. CPJ îddia dike ku Tirkiye êdî jî aliyê hejmara rojnamevanên girtî ve ne di rêzên pêşte ye. Li gel vê yekê li gorî tomarên medyaya Kurd hejmara rojnamevanên di zindanên dewleta Tirk de ji ya CPJ'ye diyar kiriye pir bilindtir e. Hêcayî bibirxistinê ye li gorî rapora 2024 a Komeleya Rojnamevanên Dicle Firat DFG di sala 2024 de 118 rojnamevan hatine binçavkirin, 26 hatin girtin. 149 sal û 9 me cezayê girtîgehê li 67 rojnamevanan hat birîn û 5206 nûçe hatin astenkirin. Hat ragandin ku ji meha çileyê ve hejmara rojnamevanên girtî 43 ye. Li gundewarên Şamê du cenazê hatin dîtin li gurî navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê li bajarokê Maraba yê herêma Tel a gundewarê Şamê cenazeyên du kesan hatin dîtin. Sohrê diyar kir ku li ser cenazeyên şopên guleyan xuya bûn. Li gur daneyên Sohreyê ji destpêkê îsal 2025 ve li deverên cudayê Sûriyê 66 suç hatine kirin de encamê de 116 kes bûne qurbanî. Bile gudan jemen uçê nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.